الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. مؤلف رحمه الله تعالى विधानवाणी والأمر بالمعروف हेयोकंकमा अमर कुरुमा والنهي عن المنكر मुंकरता मना कुरुमा मिकंकमा की वाजिब वेगेंबा कमेके एबई अहलु सुन्नति वल जमाअति के अकीदा के तेरें हिमने कमेंगई मीस्तकुन्ना हेयोकंकमा गोआ आदि मीसोंगे मेदुगवरी मुंकरता मना को हेदुं ए अहलु सुन्नति वल जमाअति के अकीदा के तेरेगा इब्बेको अनिब्बेकं हेयोकंकम अमर कुरुमा नुबेकांतत मनाको मुंकरत मना कुरुं ए वाजिब कमुगा कबूल कुरुं ए अहलु सुन्नत वल जमाअति का अकीदा के तेरें हिमेने कमिके एमी हेगे खंडिया नुवत एमी हेगे आसो गंड तिबा बिरुवेतवा मिया कुफियवा एबही एमी हेगे किबान तिबाया गेल्लुमे अनिया लिबेने मिया फियवा एंग एम्मेन नवेस हेयो कंतत्तक अमुरुको हेयो कंतत्तक हेयो मग नसीहत तेरेवे हेयो कंतत्तक कुरुमा एब्बयक अनेब्बयक बारवला अदि मुत्तमो गोहरी मुंकरतक अल्लाह सुब्हानहु व तआला नही कुरबफा कंतत्त एब्बयक अनेब्बयक मना कुरुमकी ए मी उम्मतुगे वर मुहिम असासे अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरत कुरान गा मिकम बयान कुरब वही कुरबफनी कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाहि यबामिहुम वी मीस्तोंगे मेदन नेरुवुनु एम्मे हेयो उम्मे कमुगे ए यबामिहुम हेयो कंकमा अमुरुको मुनकरत नहीं कों अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान वे उले कमट्टके एम्वीमा मी उम्मतकी एम्मे हेयो वेगंवा उम्मे मी उम्मतकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एम्मे फहोगे नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदि एम्मे फहोगे रिसालत अदि आखिरता हमें क़ियामता हमें देमिगेंबा मुअजिज़ा बामा लेवुन उम्मै ए मी उम्मतुगे हेयोकं वर बोडु वर मतवेरेगेंबे एम्मे हेयोवेगेंबा उम्मतकी मी उम्मै एकम इल्मरि मी आयतुगे तफ्सीर का विदालवनी मी उम्मतुगे हेयोकं देमिगेंदनी मी आयतुगे फाहुबेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी उम्मै सिफा कुरबा फवा ए सिफता मी उम्मतुगे देमिगें दा हिंदको एमेमा मीस्तोंगे मेदन नेरेवुनु एम्मे हे उम्मे कमुगा मुस्लिम उम्मै वेगेंदनी मीस्तकुन्ना हेयोकंततक अमुरु कुराहा हिंदको अदि मीस्तोंगे किबागवा नुबैकंततक एकंकमु एकिबावुमा नसीहत तेरिवे मुंकरत मना कुरा हिंदको अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान मुमुगा देमिति वे हा हिंदको एमेमा मी उम्में हेयो मुमुगे सबबकी एई हेयोकंततक अमुरुको मुंकरत नहीं को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान मुमुगा ईमान कमतिगा देमिति बु एंकमु अल्लाह सुब्हानहु व तआला एं आयतक वही करनी वल तकुन मिनकुम उम्मतु यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफि व यनहौन अनिल मुनकर तियबामियो के तेरे वां हुशिकं कशोरे मिसों तेरे बैक वांगे बजे हेयो कंततकं अमुरुको यदऊन इलल खैरि हेयो मग गोआ हेयो कंततक अमुरुको मुनकरत नहीं कुरा बैक तियबामियो के तेरे माशे एमवेमा मी उम्मतु के मिसों के तेरेगा हेयो कंततक अमुरु कुरा मुंकरत नहीं कुरा अल्लाह के मग मीसकुन्ना मगुडक्काने बायकु तिबुम ए मी उम्मतु के मच वाजिब वेगें बाकम एमेमा मूमिनुंगे एब्बयको अनेब्बयका में दुगा मुआमला कुरा गोता एमियोंगे सिफता बयान कुरब अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबानी वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद मूमिनु फिरिहंतकुन्ना मूमिनु अंगें कवलुन्नकी एब्बयको अनेब्बयकं एही तेरवेदी वागिवेदी उले मीस्तकुन्ने एब्बयको अनेब्बयके गैम मीस्तकुन्ने एमियोंगे ए गैकं मी आयतुगा बयान कुरवनी
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله එබැමියුන්නකි හියෝකංකම අමරුකො මුංකරත්තන් නහීකො නමාදු කායිම්කො සකාද්දී අදි අල්ලාහා එකලංගේ රසූලාය කියමංගන්න මීහුන්නේ එයි මූමිනතකුන් එබ්බයකො අනෙබ්බයක ගෑබ් එකුවරි එබ්බයකනබයක වාගිදේ බයක්කමුග වාංජයකංකමකි මූමිනතකුන් එබ්බයකනබයක හියෝකංකම ගොහා මුංකරත්තන් නහී කුරුමුග ගෑබ් බයක එකුවරි බයක එබ්බයකනබයක වාගිදේ බයක වාංවි එබ්බයක අනෙබ්බයක එකුග ෆාහිෂ්කන්තතකං අරාගන්න මුංකරත්තන් අම්දුන් නුකුරා එය ෆොරගස්තේ බයක්කමුග වානම එයි මූමිනතෝගේ සිෆෙන්නු එම්විම මුනාෆිකුන්ගේ සිෆා බයන් කරව අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හම මිමේරුමු එහෙන් ආයතක මහී කරවනි වල් මුනාෆිකූන වල් මුනාෆිකාතු බාදුහුම් මින් බාද් මුනාෆිකු ෆිරිහනුන්න මුනාෆිකුන්ගේ තරම්වා අංගනුන්නකි එබ්බය කොනෙබ්බයගේ තරම්වා බයකේ එමිහුන්නකි එබ්බයකේ එමිහුන් එක්කංකම වාගිදේ බයෙන් එමිහුන්නකි අද ඒකන්තත් බයන් කරවනි يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم එබැමිහුනකි මුංකරත්තකං එබ්බේකන් එබ්බේකං අමරුකෝ හේයෝකංකං එබ්බේකන් එබ්බේකං මනාකෝ අදි එමිහුන්ගේ අයිත්තං එබැමිහුන් වර දහිවතික මායකෝ ෆිත්තා බාරු පුරා බයකේ එමිම මුනාෆිකුන්ගේ සිෆේ මේ හේයෝකන්තත්තක අමරු නුකුරුමා මුංකරත්තක අරාගන්න හිඳුග එබ්බේකන් එබ්බේකන් හීවා වාගිදී වාගිවෙරි වේලුම මූමින්තකුන්ගේ සිෆයකි හියෝකන්තතක අමරු කුරුමා මුංකරත්තන් නහී කුරුම් අලොන්ම මිවාහක මිතා දක්කමුන්දායින්තු අලොන්මගේ මුජ්තමාග අලොන්මන්නකි මුස්ලිමුන් කමුගමාති ෆඛුර් වෙරිවේ අලොන්මන්නකි එ දීනක තබාවා එ මිල්ලතක අලොන්මන් නිස්බෙවා එන් උම්මතගේ බයකමුගවා හිඳු අලොන්මගේ මචා වාජිබ් වෙගෙම්බේ ෆාලුග මිස්තකුම් මුංකරත්තකන් අරාගන්න හිඳුගා එකංකං නහී කුරුම් අලොන්මගේ තෙරේග ෆාලුග බොඩති ෆාහිෂ මල්තක බොඩති මුංකරත් අල්ලාහ් තාලා නහී කුරවි කංකං ඒගේ තෙරේග එත බෑවරු කංකම මෙ දොලොන්මන්න ෆෙන්න මුංගේ බද හැම එකනි මේ මිස්කිත බදාලිකම ගනස් මේ මිස්කිතුගේ කුරිමච්චන් වයින් ෆුට්බෝල කුලේ දඬුග නමාදු වගුතෙන් එනුම් වගුතෙන් නැති ජුවානුන් එබ්බේ කොනබේක කුලිවරුග ගාෆිදු කමුග වගුත්තන් හේද කරමුන් දරුග අලගොඬ මෙන්ගේ සිම්මායෙන් එබොයි අලොන් මෙන් නමාදු කොල්ලාගෙන් දමුන් එමියුනා දිමාද බදාලෆ ඒ හාදා ගෝස් බයිකේ වියානු දා බයිකේ නොත නමාදෙස් නුකුරේ දෝ එහෙම් බුණා හින්දුග අලොන් මෙන්ගේ සිම්මායෙන් එබොයි අලොන් මෙන් සිම්මා කි මිබස්තන් එමියුගේ කම්ෆෙත්තකාමේ රද්දු කොද්දී එමියුගේ තෙරෙන් අලගොඬ මෙන්න එමියහක එක්වරිවේ වාහක දක්කාලේ වරුගේ මිය කුහුරිනම එමියුන්න නසීහත් තෙරිවේ නමාදුගේ මුහිම්මුකම් බයන් කොද්දී ෆාලුග නමාදු වගුතෝග නමාදු අලාෆා එගොත කුලෙන් තිබුමුගේ නුබෑකම් බුණදිනු නියමක නෙම්මෙ මිසාද මිතාග මිදන්නවත් මිකද කිත කන්තත්ව ෆාලුග දීනුග අල්ලාහ් තාලා නහී කුර වියතක්කම එව්වසරග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුන්කරත් ආම්මුකෝ මිසෝගේ මදුගා ෆෙතුරුමුන් දියුමක හුද්ද නුකුරව දෙජින්සු මස්සුණයගෙන් කුරේ ෆාහිෂ මල්තකි මුස්ලිමුන් කුරි කමුගා වේනම සුද්ධ වෙගෙන් වාකමෙන්නු අංගනුන් එමියෝගේ අවර නිමානුක ෆිරෙනුගේ මදුගා නුකුමේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නහී කුර වෙත කමෙන් හිඟමුන් දාහින්දුගා ඒ වකි බයක වාතිවේ වකි ෆිකුරගේ බයක වාතිවේ කිය අලගොඬුමෙන් අලොන්මගේ සිම්මා බරියවේ කමුගා හිකොගෙන් තිබුමෙන් නෙයි අලොන්මගේ සිම්මා එයි එමියක වීමින් වරකුන් එමියක්ගේ කෙරිකුල දාන කන් හුරි මින් වරකුන් ඒකන් තත්තක අමරුක මුන්කරත නහී කුරු එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරානි මන් රා මින්කුම් මුන්කරන් ෆල්යුගයිරුහු බියදිහි තියබාමියුගතර මුන්කරත එමියක ෆෙනිජනම එකන් ඒනාගේ අතුන් එක මනා කුරෂේ ඒනාගේ අතුන් එක මනා නුකුරවේ ඉඳුගා ඒනාගේ දුලුම් එක මනා කුරෂ ඒනාගේ දුලුම් එක මනා නුකුරවේ එකම ගවානම ඒනාගේ හිතුන් එක මනා කුරෂ අදි ඊමාන් කමුගේ එම්ම නිකමෙත් එම්ම දම් මින්බරකි එයියේ එහෙම බීම මුන්කරයත මනා කුරුමුගේ තින් දරජයබ මිතා ගලොන් මෙන්න කමෙන් හිඟමුන් දා හිඳුගා ඒකතරෙන් කොම්මේ කමගේ තරේ වද එමිසකුන්ගේ
මච්ච බාරු ෆෝරුවා මිකන් හුට්ටාර නෝට්ටා ෆිනම තිමන්න හුට්ටානම එහෙම් බුණුමුගේ zimma nu alon na hawalwegen motiki alon na hawalwegen mani efada baru veriyaku kamuga wana mekan huttum baru nenname miuna nasihaterum enun nama ei gos kamekkan egi tima ekamu eki babu ei munkara nahi korunga tim martaba tim daraja emme furtama daraja ki atum munkarata mana kurun atum munkarata mana kureveni hakimaya adi hakima ge darun e baruta libifawa farata ehmima dawlatuge verikama adi verikamuge farantum ganunta tanfiz kuruma allahge sharia tanfiz kuruma kandalafa misakum munkarata fenne hinduga ekam mana kurumuga atum baru venukoge mana kurumuge misakunge ame fadan mudarrisun ekiyawa darivaronna rangalu tarbiyata dinuma adi ekudinge kiban fenna kankamuga ekudinna nasiyat dinumuga atum mana kurumuge hudda sharia wali bigemba mihu ame fadan mambafan darin tarbiyatu kurumuga e darinna baruge beenun ko ges baruge beenun ko rashe guna kon fara kudinna tala aniya kurumuge ma kenno namaves ekudin beera diumves mana kurumuge baru dibigembe tarbiyatu kurumattaka mambafan hemima atum mana kurum hudda wegen bimani e baruge verinna e tarbiyatu kurumuga mambafan mudarribun nuata mudarrisun edurudata edurbenna nuata magumatiga kantatta tanfiz kurumuga sharia ura mihunna shariatuge majliya mihun azur qura mihunna hakimage faratum baru lifawa mihunna eno mihunna bejanamauti misaunge meduga nasihat terve ebbay konebeka heo nasihat di nuba kantatta kan aragatumun ekibawma nasihat di hedum emme matimage bas gabul kurafada komne mihege kaaren alon men gos mikankamuga nasihat terve wahaga dakka misakuna bunadi bayan ko de hedumaki dini ilmu dibigen nota dini ilmu ga nisbatan nota sheke bunave mihege zimma inga kanno alon men emmege zimma inge ati mujtamaga mihegu kamek kura hinduga ko seya wahaga dakka kamuga wanama alon men nge kurmati vedana birwer kamen wannama den moin ege emme daru daraje ki en munkarata hingatantanu ekibavegen dium etam bala etaga baaverive e munkaratauga misakunna kuga ei timavis ruhe kamekamuga dakka gunna kamuga wana mekan kurami ke timaye ke waki tafatenne faafen araganna mihunna e bala e support kon e manzara ki e ruhe manzara kamuga deke mihunna miwaniyama e barudi e ngehiterwa mihunge tere ehmbima iman kamuga emme daru daraja ki efada faafata kan araganna ve timaye kama nuruhu timage hitum faalu kono em balon men mi tin daraja ke tere komme se daraja ga yokan tatta ka amuruko munkarata nahi koren jeba ei wal asur suratu ga Allah subhanahu wa taala angafa fada Allah subhanahu wa taala koren zaman gande ba wahi korama innal insana lafi khusr huriya mistakum mani gelleni ve hana ko fe huriya insan al insan lafi khusr ege tere sadame vi ba ki hame kani watawasa bil haqq watawasa bis sabr ebbe kanebeka hagguge magak goa adi ebbe kanebeka ketteri uma nasihateri hadami unge kane imam uma foga ebbe kanebeka hagguge maga deenuge maga dawatu di ketteri uma dawatu de mihun fe wahen emme mani gelleni ana ko gen kamuga quran ga Allah subhanahu wa taala ni angaf hame gota kiritu quran ga Allah subhanahu wa taala bayan kuraba fa luqman gefano ekale gefano ke darikalu nadde binase hai minase to ka luqman gefan vidalo ne ya bunayya e darifulai aqimi salah darifulo namadu kurasha wa'muru bil ma'ruf darifulo heyokan tatta ka amru kurasha wanha anil munkar darifulo munkarata nahi kurasha wasbir ala ma asabak adi darifula kurimativa kankamuga ketteriva mekamuga vasha inna dhalika min azmil umur mekankamaki ei varugada azumaka ketteri kamay kuga menwi kurevene kankame nuna hemima alonmenge darinnan alonmen devi nasihata kimi adi deenuga Allah subhanahu wa taala algondomen hewmauga gaim mattaka uriha misakunnan ei ilahu devva nasihata irshada kimi ei namadu qaim kuruma heyokantattaka amuru kuruma munkarata nahi kuruma adi kurimativa musibatuge dandivalutauga ketteri uma mikanka ehmima kirit quran ga Allah subhanahu wa taala quran wasta'inu bis sabri was salat ketteri kama namadun tebamiyum waagi edeshe
එහෙම දුනියක දිමාවා කිතම්මේ බොඩු දතිකමකස් කිතම්මේ බොඩු තිමයි කුරිමතිවා හුරහකස් තිමාගේ මසක්කතු ගතිමා කුරිනේරුන් තිමාගේ වසීෆා ගතිමා ලිබේ හිතාමේ ව්‍යාපාරික ලිබේ එනගේ හිද්දතිවා පදක මිවද කොම්නේ කමෙන් ආලි හිද්දතිකම කොම්නේ කමෙන් ගස් එනගොති නමාදා අදි එන කෙත්තරිමුගේ සබබුන් අබ්බෝගේ අසරතුන් ලිබෙන් ධර්මයේ සවාබන් ඉන්තිසාර කුරා හාදුගා නමාදා කෙත්තරිකමුන් එන වාගි හොදුන් එහෙමම හේවකන්තත්තකන් අමරු කුරුමා මුන්කරත නහි කුරුමකි mi deenuge enne mativeri shiyaru toge teren himene shiyare heyokantata amuruko munkarata nahi kurana ba ko nati jena ma ummen ekuga halaku netigen diumuge biru alonmuge machabe allah subhanahu wa taala kirite quran ga wahi kurawani lu'ina alladhina kafaru kafiru minge teren allah subhanahu wa taala la'ana alladhi ala lisani daud wa isa ibn maryam दाऊद अलैहिस्सलाम के दूफुल मतिन्ना आदि मरियम के फानु के दरिका दूंगा ईसा के फानु के दू मतिन लाने लेपुन मीहुन की एमियों के तेरे अल्लाह के मगुंग इक्बावे हद्दुफान वाला दिया मीहुन आदि एमियों को रिकंत देंगे नया तो का बयान को रब्बनी कानो ला यतनाहना अन मुनकरिन फ़अलू एमियों के तेरे का हिंगा मुनकरत एमियों नहीं को उले कम गानुए एमी म बनी इस्राएल मीहुन ना Allah subhanahu wa ta'ala emiyunge macca fonum vevi emme varugata de nabiyunge dufulu matin dulum emiyuna laanen lebbifawa de sababaki emiyunge terega hinga munkaratan emiyun nahi nukura kamattaka bani israel miyunna Allah subhanahu wa ta'ala devi ran zaman ei nabi bekale adi emiyunge terega hore raskale kamugawa daud alayhis salam e zamanuga e verikam muli duniye feturigandiya muli duniyega ebe kadunge baru daud alayhis salam adi efoga sulaiman alayhis salam daud ge fanu ge darikadun embima bani israel ge ran zamanuga e man nabiya ya adi efoga musa alayhis salam ge allah taala baba le bi mativeri sharia taurat ga wa hukum ta badal ko efoga e anekkaves emihunga tun geriligen goswa shariatu ge hukum tan emuna hadan ko di emihun allah taala jasafa bay bura kantatta lui ko debu isa alayhis salam fonu wonunduga mi mativeri de nabi be kalun navs emihunga turataka emihunga uradu ma huriya kam meduverive e be kalunga dufulu matiga emihunna allah taala laana le vihiduga ege sababaki khanu la yatanahuna an munkarin fa'adu emihunga terege hinga munkarata emihun manako nule kamattake emima alugonu menna kanne buneveka bayk mihun nobaka mekko munkarata hinga kura hinduga ko bahe eveni bayk ko bahe miveni jamaate ko bayk noata miveni bayk ei muli mujtama ge zimmayen ei ebbe ko ade bayk heokanka mamuru ko munkarata nahi kurmaki hame eko mujtama feshigen ufetigen anna ni geterege dirolum aili hayatu mujtama ge aslaki kudi kudi aila take emima allah subhanahu wa taala angawani ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijara e imameti mistakun tiyabamiyuge nafsutaka tiyabamiyuge ambidarin darakaga alifanum salame kurashe etanuge daraki alifana adi mistakunne ehbima e narakan mistakunge alonumenge ailata muttikurum alonumenge ailataka narakan salame buman alonmen goa heyogantata kamuruko munkarata nahi kurun ei mujtama ge terega munkarata nahi kurun ge feshumaki alonmen ambidarin nan alonmen heyogantata kamuruko namadu gayan kuruma amuruko deenuge darusta kara adi deenuge nasihatan adehoman awman amuru nuko alonmen ge nafsutan handanatta alafa de mujtama nuko me ehen nisakuna ekam goalum ge kurin alonmen macha iswegen wajibaki komne miyakos emme furtan kama kenege nafsu salame kuruma enege abidarinna hewkantata kamuruko munkarata nahi kuru ehme mai mujtame ga asas ki kudi kudi ailata ke tabbar ailata ke etnega amave mistakum ekuwegen dirule tanaka mikene mujtama e mujtame rangalum oti aila rangalum mattaka sallallahu taala miyangawani tibamiyunge nafsu taka adi abidarin narakan salame kurashu tebamiyunge nafsu kane salame ko tebamiyun ko memiyoko namadara rode ifa zakati ennu alonu menge mache wajib umma ekuga alonu menge ambidarin nan alonu menge kama amuruko wa alonu men mis emihun deenuge heokamuge matiga sabitu ko adi deenuga nahi kore vikankamun ebamiyun kiba kurumon alonu men kuran je masake desebe ehmima
ಹೇಯಕಂತತಕ ಅಮರುಕೊ ಮುಂಕರತ್ತ ನಹಿ ಕುರುಮಕಿ ವರುಗದ ದೀನುಗೆ ಅಸಾಸೆ ಅದಿ ಏಕಂತತ್ತಕುಂ ಅಳುಗೊಂಡುಮೆಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ಫುರಗಸ್ತೀಫಿನಮ ಅಳುಗೊಂಡುಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಕೋಫಾಯ ಲಾನತ ಅದಿ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಉಮ್ಮೆತ್ತೋಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿಮತಿ ಇಫದ ಕೊಮ್ಮೆಕಮೆ ಕುರಿಮತಿ ಉಮ್ಮೆ ದುರೆನ್ನು ಅಳುಗೊಂಡುಮೆನ್ನಕ ಮಿ ಉಮ್ಮೆ ಹೇವಗೆಂ ಮಾ ಉಮ್ಮತಕಮಗ ದೆಮಿಗೆಂದನಿ ಏಕಂಕಮಗ ಮತಿಗ ಅಳುಗೊಂಡುಮೆಂ ದೆಮಿತಿ ಬಿಯಾದಕು ದೆನ್ ಯಫೌಗ الإمام البربري رحمه الله بدانا قال المؤلف رحمه الله والتسليم على عباد الله أجمعين أدي الله سبحانه وتعالى قالوا ترين هريها من نبي سلام كرمه أي أهل السنة والجماعة عقيدة كترين من كمك إبايكو أنبايك سلام كرمكي سنة جماعة عقيدة كترين من كمك كيرت القرآن الله سبحانه وتعالى أمر كربا فواكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمن نوحان بارو لبا فواكم الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن قوي كرباني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها تيباميهن تحيتكم تيباميهن سلام كرب الجنما يا إفدا قتك نوتا يبره هيوبكم باقتك نوتا يفدا قتك تيباميهن يا جواب ديش එහෙම فحيوا بأحسن منها يبره هيوبكم باقتك يا جواب ديش أو ردوها نوتا يا جواب ديش ميگه مرادكي ميهكو السلام عليكم ابن الجنما يبره هيوبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فدان بن فوريا مكرو ಅಲ್ಲೋನೆ ಮುಸ್ಲಿಮಂಗ್ ಎಬ್ಬೇಕು ಅಣೆಬ್ಬೇಕ ಬದ್ದಲ್ವಾ ಎಂದು ಮಿಕುರ ಸಲಾಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಸಲಾಮ ಬರಕಾತ ರಹ್ಮೆಂಗ್ ಅಣಕಾಯ ಲೆಬ್ಬುಂಗದಿ ಕೂಡ ದುಆಯ್ ನೆಹಂಬೀಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರಬನಿ ವೈದಾ ಅಖಲ್ತುಂ ಬುಯೂತನ್ ಫಸಲ್ಲಿಮು ಅಲಾ ಅನ್ಫುಸಿಕುಂ ತಿಯಬಾಮಿಯುಂ ಗೇಕ ವಣ್ಣೆ ಹಿಂದುಗ ತಿಯಬಾಮಿಯುಂಗ ನಫ್ಸುತಕ ಸಲಾಮ್ ಗೋವಾಶೆ ಎ ಗೇಕ್ಕೆ ಮೀಸ್ತಗುಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಬರಕಾಯ ಲೆಬ್ಬು ಮಸಿಮೆನನಿ ಎ ಸಲಾಮ್ ಗೋಮು هذا الله سبحانه وتعالى وحي قرباني تحيتهم يوم يلقونه سلام ادواهم الله سبحانه وتعالى بدل قراهدو اباميهم تحيتك سلام اهم بما سلام alonu men ebbe konebbe salam kurume buna hinduga e atun ata jodu ko salam kuruma ekuga islami mi matveri salam mi duaen ebbe konebbe dua ko rahmel lebunge di dua kuruma ki ei ahlu sunnati wal jamaati ge aqida hai hame eko rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina en hijra kure bihinduga yahudin ge taren ilmu veri rahibe فهم اسلام وڈاگنے ماتیوری صحابی عبداللہ بن سلام یکنے کے فانا رسول کم کے صفہ فلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کباگا فریہ میں فرنا من دیا ہندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بیدے وڈاگنے ممم ام فهم ایک یقین کرما عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوما فنوما دیا ہندو کا ام فرتا میں وڈاگنے باقی ایوہ الناس اے میستکنے افشو السلام تیبامی ہوں گے مدوگا سلام پلان کو موڑش میسا ہوں گے مدوگا سلام فتوراش وَأَطْعِمُوا الطَّعَامِ میستا کننا کھام بوندی اوڑش وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامِ میستا کن ندافتی بے گڑی گا نماد کراش ایوہی دمبرت دوے دم نماد کن غدانش تدخل الجنت بسلام رکھا تیری کما سلام کما کو سورگ ودبے ہٹے ہمیما مدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدے بڑا گنے ہندو کا ہمیں فرتمانو میستا کننا مخاطب قربا وداولوی بھی بسو تیرے ہمیں فرتما بسو تیرے ہمیں اے میستا کننے تیبامی ہوں ابے کا سلام کو تیبامی ہوں ابے کا کام بوندی ابے کو میستا کن ندافتی بے وگوتا دمبر وگوتا تدوے دمنماد کن اولے کم گاوانا مف سلام اکما امان کما ایکو گا سورو کے بدوے ہوتے ہمیں فدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حدیث فلے گونی لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا تیبامی ہوں سورگ نورنا ہوتے ایمان نوا ہے دکھ اہم ایمان کم گا حلورن سورو کے حق ہوئے گم بنی ولا تؤمنوا حتی تحابوا تیبامی ہوں گے ایمان کم فریا منوے تیبامی ہوں گے بے کو انبے کو لوبی نوا ہے دکھو نینونگا دیس فلتوں کے سوا کنگی گندے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روانی تھی بیامن ترنگ ابس میے گے ایمان کم صحن ہوئے اینا گے امیلہ نفسنگ ادے فدہ ہیو رنگلو گتنگ انے مسلم آخائے نیدے ہاں ہندو اے میتا گا حدیث کو روانی
لا ولا تؤمنوا حتى تحابوا تيبامن سورغن ودوي هوت ایمان نوایندکو تيبامن ایمان کن سبحان و فريم نوي تيبامن ابك نبه لوب نوایندکو افلا ادلكم على امر اذا فعلتموه تحاببتم تيبامي هن ekame kurumun ebbe konebbe meduga lobi ekwere kam ufedene kame bayan koddeva muheyye efa hadis kon afshu salama bainakum tiyabami hunge meduga salam galan kurun ebbe konebbe ka fatura gina kurar salam faturash ehmima salam kurumaki ei mi ummatu ge shiaru to kuitare himene kame muslimek kam faagawa kame ei allah subhanahu wa taala mi ummata kandalu wa fa mi tahiyyat سلام سلام کرو بے روایت ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاری ہو روایت کے لا تسلموا تسلیم اليهود والنصارى یہودینا نصارانگے سلام تیبامیون سلام کن مہداش یہودینا نصارانگے بامیون ابے کو بے کا سلام گلام کرا کو تو گلام ایکم کرن تیبامیون کیبا ماش فإن تسلیمهم بالاكف والرؤوس والاشارہ emi hunge salam kurumaki atun ishara kuruma bolun ishara kuruma adi emi hunge isharatun kurave kanka mehmima yahudina nasarange salama ke emi hunge atun ekakoneka goalunota bojahalunota enunge isharat ekkunu mehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummate irshad devama hadis kurabani yahudina nasarange salamun tebami salam kurumu ekibash alon men ata ajjodu ko salam kuri kamugavi names alon men assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ifadan kiyenje adi alon men durga hori miyaka atun ishare kolla ene ruhumu galona hinitum veliyeswes ene aduwe wara galona goa hale nulebiyeswes alon men e salamu ene salam kuranje assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh men bang ilwer vidalwani timaga adu nime hisabuga hori miyaka menuvi atun isharak ko salam kurumenete adu fora fargore janama salam kuranjena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh enanno adu nive duru hisabe gori miyakan adi pahaka dekkes nivena kan ngative atun isharak kodumaki diinu gavis manaka menno ehne kamaku adu fora hisabuga kairiga hunna mihaya ena ata ajjodu ko salam kuri kamga enama sade ata ajjodu nukurave ha tangolo durga hori kamga ne sene salam kurang ede enama alon menge mi ummatu ge salama ki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurani afala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum tiyabami ekame kofina mate tiyabami meduga lobi ufedene kame bayan ko dewa mai hagigatu ga bes mihun ebeka konaka ka baddal wahinduga ek moonu hadafa nuata gowanula nuata nufenna kama hadafa diumaki e mihun meduga gulun kendigen daane kame enun anemmiha ngadi ena echen nubuna diumu ena ruli nas e diamiha hituga echen nekkamu ganas e baddalu miha hitangarana ena go avisnude ena iri ruli as aneka ku vedana fareka ma burakon ulati wagutuna tigen diyama diyei kama ekam demihum baddalwa hinduga salam galan nuko diumaki sunne jamaatu ge aqida ya khilaf kama alon mifatuga deterakun abdu shishara korum dannawa fadan alon menge em miskita e jamaata ka baveriwa alon menge akhon ebati bebbe kone be ka sadan nukurami mi sunne jamaatu ga aqida no mi ebbe kone be ka sadan nukurumaki adi fahu zamanu ge alamat tawtarage himene mistakun ebbe kone be ka emge moonu matiga nudanna kaman hada moonu aburadu adi mi ummatan rasulullah sallallahu alaihi wasallam debba fa irusha tawtarage himene tiba danna mihaya adi nudanna mihaya be salam kurash ehmema sunne jamaati ge aqida yaki ei algon men geteren algon men danna mihunna adi nudanna mihunna wes heo dua ko dinu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mi heo wegen ba dua danna mihaya adi nudanna miha bes miga alon men visna lafinama aneka ya dua kurumuge sababum ena Allah taala barakata salam dabma induga dua kura komme mihe Allah subhanahu taala fadan barakata salam rahma labana e dua ke ek zatu ga alukame tiga taran mihe ko befula ko namadan inde ena ge muslim akhaya dimay fama bodu kamakun dua kura hinduga ena ge ariuga tibbawa malaikatun dua kuraman adi tibayan e fadan labwan debe hem ei alugonu menna sallallahu taala barakata salama rahman lebum kam adi ummatu ge meduga ekwere kama loebba ebbe konebe ke ihtiram ufedigen dane kamen ei ebbe konebe ka salam galam kurumaki
inshallah demme soti amma war digu wahanka takaka bative adi namadu ga dives mer karyom dative nen hafta ga mi fida den korenge fida walage badal kollum ga ummidu ga wakelana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.